bandiku navwanda kinangai tangu navwandi namuna kaka bayiku yibisa ngai Koko dia Nzombo dia Nzombo tuyina sangu mabi ngana lubi sangu mabi ya nini bulitika kupesa nga mutima ipasi boye sangu mabi ya nini balubi papa tuyiku yibisa yo sangu mabi penza sangu mabi wana lubi ya nini ilo kungana yina kamala mu yibisa muntu dikambo nanu kulu bakaka sangu mabi iza kusala nga mutima lokula suke ndenge nini na vwandi boye balubi nangao papa ndenge tuzali awa avion ibandaki kukende avion imati dikolo na aeroport ya njidi bandi kumatana dikolo daka moteur ya avion iza kusala kaka daka imati aeroport na dikolo iliki komini ya njidi daka avion iza kukende na France bandiko tangu ileki na komini oyo ya Kingasani daka iyi kuleka na Senegal baza kukende kaka na dikolo moteur ya avion kaka daka bayi kuleka na Egypte tangu baza kukende kaka daka bayi kuleka na komini oyo ya Mbinza bangu wana kaka na dikolo bakukende France daka bayi kuleka na Maroc tangu bakumi pembeni ya Maroc wana badingi basala lukula bakuma pembeni ya Kasangulu bamuni lukula moteur ya avion ibandaki kusala daka iza kuluba disusu te mbala moko kaka bandiko pasi avion ikweye yangu tangu bayiku yibisa ngai Koko dia Nzombo avion ikweye ngana lubi na dilakala avion penza ikweye ngana lati ikoti ya mukono nyo kaka udinga mukono nyo bandiku dilakwa na tuni bangu na kati ya avion wana batu bazalaki boni balubi na kati ya avion izalaki 245 personi ya bandiku dilanga ina dilakale crash aérienne bandiku crash aérienne avion mutina dikolo kaka para crash aérienne ya crash sikoyo balubi na ngai Koko dia Nzombo lukula yo tanga mingu salaka investigation ya avion ukuki kuyibisa bisu badaki kuleka ndenge nini makambo yango soki avion ikwayi bandiku tukamati avion mususu tukeiti pa ya avion ikwelaki nakende kutala ndenge nini avion wana isadi crash aérienne madi chance ya mabi bandiku tukumi wana na bandiku itidi ponga Koko dia Nzombo musala nanga kusale tidi na bandiku sale tidi na ye kutala pati ya avion ndenge izalaki avion izalaki boye bandiku nuza kumone avion izalaki boye tangu sikoyo dingi matana dikolo izalaki boye konga na sale tidi ya avion oyo di papu moko ngai na sale tidi ya avion bandiku oyo sikoyo izadi di papu ya mibali za kumone avion izalaki boye sikoyo tangu iza kukenda ndenge na lubaki na dikolo kwa tangu iza kukenda daka yangu na pesa ka conseil na batu suku matina avion kuvwanda kana sima kota ya mukida wana te kote di papu te wana tangu ba kukenda na dikolo daka tangu avion izalaki boye po ibanda kukweya tala pa ikata naki sikoyo bandiku madi sasa mabi huyu nakuluba penza bandiku madi sasa mabi siri 245 personi bazalaki wana ata mutu moko akufi te yango nalubi madi sasa ya malamu yango wana